Pemirsa pengarga bawi ring peternak rawe mangkin kekantenang ageng sani sampun munggah ring arga seket tali rupiah a kilo berat hidup. Ageng yani arga bawi sampun memargi abulan ungkuran sangkaning wenten pengiriman bawi sani akeh ke Sulawesi. Nyangre galungan miwah kuningan pengarga bawi kekantenang nyansan nincap. Indika inucap kawedarang oleh Ketua Gabungan Usaha Peternakan Babi Indonesia Gobi Bali Iketut Hari Suyase, Dani Mausang sawetara galai lintang wenten pengiriman sane akeh ke Sulawesi sane ngawinang populasi bawi dados nyani ngidikang. Indika punika mejanten mawasana ring pengarga bawi raweh mangkin sane kantos munggah ring arga 50 tali rupiah kilo. Arga punika sampun ngelangkungin arga proses produksi HPP inggih punika pedang dasa talia kilo. Kawahin pengiriman bawi ke Sulawesi Utara, dados sani pinih ka pertama, kemargiang Bali risampun polih pengarsan saking Gubernur Sulawesi Utara, mawinan reng wewidangan Sulawesi kantun ngarepin pinyungkan African Swine Fever ASF, sani mawasana ring kirang nyane kuentenan bawi irike. Tios kakirim ke Sulawesi Utara, bawi saking Bali taler kakirim ke Jakarta, Kalimantan kantos Surabaya. Ritat kala pengiriman memargi sane ngarse bawi megarang nagingin pabuat suang-suang. Kanan inucap ngawinang arga bawi nincap dawag abulan ungkuran. Widya Stuti Bisnis Bali Nguningayang.